Dobar dan ljudi moji. Da znate da uopće nisam mislila da ću danas snimati ni da ću stići. Danas sam objavila vlog, nije mi bilo par dana i isprike za to. Ali naredalo mi se svašta i nisam se ne sjetila, nego nisam mislila da bi mogla snimati. Vjerojatno sam mogla, koji sad. Za sat i pol idemo ja i muž na date. Ja kao vodim njega, ali on vozi. Vodim ga vidjeti 3 stare crkvice zaboravljene. Jedna je toliko zaboravljena da nema apsolutno nikakvih podataka o njoj na internetu, samo lokacija. To je tu blizu, kraj mjesta Šumber. Baš volim uvijek vidjeti sve te stare crkvice. Ko me prati odavno vidjeli ste već više puta. I cilj mi je vidjeti sve, naravno. Samo u Istri ih je milion. Sad je vrijeme za zatvoriti koze, za nahraniti pse, zaliti vrt. I mislim se, ma kakvo snimanje, nema šanse, ne stignem, kao moram ići ovo ono. I mislim se, zašto vas ne bi povela uz put, jer ja znam da svima vama je nešto zanimljivo. Svako ima nešto što voli, tako da sam rekla da ću vas povesti. Jedan mrtav bumbar. I kokošima ću malo baciti, nisam im dala 100 godina. Najprije idem kokoši pa koze, onda ću bioraj pimpin. Za kokoši na manje komade. Hvala svim mojim dobrim susjedima koji mi uvežavaju stari kruh. Mi nemamo stari kruh, nikad, sve pojedemo. Ima škarica posvuda. A Bjor tu ispod dole, ispod ograde žica. Čeka da nešto padne za njega. To nam je za kokice. Uvijek držim taj jedan nož tu. To je iz onog seta Pierre Cardin, to mi je pokojni tata kupio. I još ih imam već godinama. U Plodinama mi je to bio kupio jer je tamo radio. Nisu bili ni skupi, možda kao da su danas 10 eura ili 15, tako nešto. Cijeli set je bio i stvarno koliko su trajali, još ih imam 3 ili tako nešto iz tog seta. Ok, to će biti dosta. Idemo. Ovu posudu sam nedavno spasila sa smeća, a cijela je. I ful mi je korisna zato jer mogu nositi tako nešto bez da držim u ruci. Imam slobodnu ruku onda. Bjor je ful naporan, morat će se strpiti. To je moj bosiljak. Znala sam da ćete mi komentirati da ima još vas koji volite gledati kokoši kako jedu i nose stvari. Najsmiješnije je kad njim daš veliki komad mesa ili na primjer guštera mrtvog ili nešto tako malo veće i onda s tim trče okolo i nikad ne spuste, zato jer ako spuste bi im došla neka druga uzet. Ja bih gledala cijeli dan. A znate da mi imamo male piliće, to sam vam pokazala. Baš ful su mali, tek su rođeni, imaju možda 15 dana. I oni isto već se tako ponašaju. Ful ih je zanimljivo gledati isto njih. Još više jer su još slađi. Ljudima uopće ne treba terapija, dovoljno bi im bilo gledat kokoši cijeli dan i bacati im stvari. Tu koliko god skupljam drva, uvijek ga ima još za skupit. Sad je 8 na večer, sad je moguće, na primjer, to raditi, nije toliko toplo, ali cijeli dan nije za to raditi, tako da uvijek treba čim više drva nabrati prije ljeta. Ja poberem svaki dan možda jednu kantu, tako otprilike i sad, a po zimi više. Samo jedan dan nisam zalila,
Mislila sam da ću, jučer na večer nisam, jer sam mislila da ću danas ujutro i nisam. I već su neke stvari uvenule. Ovo, na primjer. I onaj paradajz tamo umro je u jedan dan. Toliko je vruće. Ovo to je baš tužno sve nešto. Ovo sam našla u Rapcu kad smo bili na kupanju. Znate da uvijek skupljam drvo gdje god da vidim i ovo je odlično, to će gorit sat vremena za par mjeseci. To je za sad skupljeno ovdje u baraki, a vani je još puno za spilit već spremno onako na kolce. Da znate kako je toplo, ja doslovno sva cijedim. Sad sam bila vani možda pola sata. Pobrala sam kakice od Bjora i Pimpin. Spremila sam željezo za povrat u prikolicu. Muž me pita zašto stavljam u prikolicu, a ja želim da imam predodžbu o tome kao kad je puna, pa zato. Tu sam donesla neke kutije, zalila vrt, to sam vam snimila i ne znam, još sam tu par stvari, nahranila pse, ovo ono, ja cijedim, sad sam upalila opet klimu. Danas smo dobili od Valfresco firme, od jednog mog prijatelja, kolače, to jest kekse. I za date večeras ću uzeti njih sa sobom i hladno mlijeko u termosici. Tako da to ćemo jesti. Još uvijek čitam ovu knjigu koja nikud ne vodi. Znači dalje se ništa nije desilo, ja sam na 146. od 243, znači još 100 stranica, a ništa se nije desilo i to je kao toliko popularna knjiga. Sad ću pročitati još 10 stranica i poslije toga imam podstanarku od Fride, ona mi je prva na redu jer moram vratiti u knjižnicu i poslije moram završiti ovu crnu, to je posljednji don. Kako je toplo. Ovaj bookmark mi je poklon od mog učenika. Imam ih možda 50 tih bookmarkova. Većinom sad ovaj koristim već dugo vremena. Možda vam stignem brzinski pokazati što sam uzela. Prije nego on dođe da ne vidi. Da ga iznenadim. To je termotorba. To sam bila kupila na Temu za 2 eura. I već par godina je koristimo. Dobra je. Uzela sam 2 svijeće da ga iznenadim. Ova ima poklopac, još bolje. Te kekse što smo dobili, mlijeko u termosicu, ono je moje boci, poslije ću je oprat. Ovo je za zapali svijeće, 2 čaše i vodu. Ako snimim, ne moram objaviti jer radi autorskih prava. Ako se čuje muzika. A i zašto tako sad nešto na pol zazidano? Gle, ona krug. Kje je zazidao? Kak krug? Ovo to gore, spoda zvonika. To je isti? Ja. Kako na polu? Mislim da je samo to. Samo tam mići luk.
se ni, a mislim da bi krug cijeli, ali ni. Ni ne. I tu su gledaj škalini za koji zvonici popravili. Ali gle, tu su bile vrota, gle. E pa, to je zazidano sigurno. I gledaj, ovdje su škalini i ograda. Ali oprt je oba dva balkona. Bo, kako je to duboko unutra, gledaj. Kako se čuje tvoj glas nutra. Evo. Kako je velo. Bo. A ne, ni tamo prostorija, baš je u dubinama crkve. No, ja. Tako je storeno, to se zove brod. Ali nisam očekivala ovu terasu. Wow. Gledaj oblik, co je to? Gledaj oblik. Gledaj ovo. Pušku. Da? Pušku. Gledaj unutra.